Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani kana bushroni khair malani kaundo mlio armwa zinsanatsa za dunia. Do kanarka kana suje mbili banu ndandaru sha yeso jaka utanabahi ka yeso ke jakaya wengeni ya joka hanjia banu na nabi ka yeso ngio. Baada hapo mratijo latsa makaulu ya bure nijo kanganyira mono andwa ili banu kamjojo nabi akaye songio ili njojo uendelea zemade kaundo na kawadanizo banu ukanga mjuwao kana mruto babu hajau kwa msa mzimana nanzishie ya nabi akaye songio hau kaiti harumaye komanteri mzimana nifanya komanteri ya nabi kaye songio hau kaiti wakati waiti la samuda mwinji wakati kao tikafikiru kamkawishe zona kahamba na hapo kamja kawishia voilà. Merci. Watukufu ama kawaida lazima nive humu watanga harumwa mji mtukufu wangu hemarange kaundo ya jiri kana mzee wa hatu akauroho kwa lelo unu ya waswili harumwa ensi ya komori maudu kana mzee hangu ende nofariko kwa jana kana mzee wangu ende nofariko kwa jana kana kuku hangu ende nofariko kwa juzi waunsi pia wa mji mzima lazima rivehe umuhunu atanga harumweze famii Mwenyezi Mungu awarehemu ya walazibanu wema ke waparwana hayari kama wawenze watukufu timi bano sikwalelo unu ha mada za kambili hundandaru mada mwado sikahone saa ya ukana yefarka ya hewandu ikaw doloma waluma opoza wakati ronu unu ne wandu ikaw kama opoza wakati wa hali wa tarehe njema wakati wa Sayyida Sana Sayyid Hashimu wakati wa Sayyid Ali Kamali wakati wa Mustafa Said Sheikh na waonsi pia ngarjuwao kana leo ngarwanao maopoza ila namna humwedo alonuo ngamwaminukana wanudu akotsongeza nti ipuangayo wanudu akotsongeza nti rejeli ngoni mfano ngamwenawe gala waila yozo tarehe kaungizo yabo wakomoringo hashiri mzee watu Sayyida Sana Said Hashim Mwenyezi Mungu ajumrehemu hadungana na mzee watu alimlaha ili hoenda harumwensi ya South Africa wakati huo Sayyida Sana Said Hashim wakama opoza wende harumwa nchi ya South Africa wao noze loteli zakawjihunda harumwa nchi hiyo wataha ya ukaya eti kairiho jamribule nzima banu ili ritomba bo shomaji wandu wao wajanga ronao kana rishindi rifai ito shomaji winji wonsiju riwono simze watu Sayyid Kemal ajadi misione hajarmwe mji mtukufu wa Marseille hakaunwe kafe bo place de mabani hae kajaparo kansi ya safihiensi ukabanu haina dhamana zo yake dhamana maudu wala dhima kimfano shele maudu ukaihondi hanzo yende garona mzee watu Mustafa Said Sheikh ujihundo wajawa hansi gouvernement d'exil banu shaka mjaparo misho kahanja mahala safihiensi hadea yensi hatomu isomrugo isuka haraje ngoni kati hama dinamna komando na hemba na kangwele ukana nsi bwana yezoea nsi bwana ya lazimu wanadamu wadunge mwendo we namna yino ukanga mwana ukana leo ni uone nsi yino Marine Le Pen ge banu ore na Macron banu hata shaka mjaparu mishia yenda bahanu wonzea safihi nsi hai shaye henda yotsa haze entere za nsi hai leonga sibanu ngaramba ukaitsingyo jawo wanugwa tabia hao leonga bojalo ngabojao abonogozi njira jojo propose ritsahe bengwa ngabo wenji wamba ukana keno tudamba ro propose ngamona ukana ngasina tsinjirani Nairobi bushini wandu wao jamais ukana wowo watsaherewo bonze wandu wao jamais ukawatsahe ani watsahe ndrovia au mhogo bonze shezo zunti pia wafanya muhimu unti pia imadini yao ngajunda uharumwa insi hao leo garjoka na hobasa wansi inu yobasa uha hoa nadamu he peplu wao ndo asedi yao makaudu ndo asedi yao zitendo ndo wao shelezi zao wandu kaundu adoni serikali ili wandu washinde wapuengayo kasibano ngamonao kaya owalo kontro nezinu gwenda ubonze wasafiyensi wamenyensi
alorko wandu wakahale wakahamanda au wakamaupoza wao wakana mahaba ya hensi kwa jakanga lentere zao personnel sha wakahanza yensi ya hatu ikena sheo ensi ya hatu ikena maisha ensi ya hatu wandu wafanya hazi mfano riwono mzee wa hatu Sedasa na Sele Hashim izo yafanya wenda South Africa na mwangalo alwaba rijanga wandu alobanu wahabilio kana yensi ya hatu ngabo diktaturi ensi ya hatu ewirumo nge diktaturi yemjo kubalukana ngabo diktaturi hawandu ikawo winjini wa hanyumbiri mala ja Egypte na Libi mono diktaturi ikawo jihunda armazensi izo weto rongowa weto amba marongo uvumbwe rais yabo sorengwa leo ngasibanu garo nao kana heni mrugene nafasi ya hahe leo tsono moto besola genzuani yafanya video yabo yade ya ndondo imoto wonge yabo ngujuzungulia lale maudu ya unhonziani yenda afanye hazi ya wakonziani jao wajoka diktaturi ndungu amada zilazimu kinishihe wajoka diktaturi wonsi juu wake wandu wadola abayo kale vensime heni mrujoka na serikalo hao wajoka diktaturi wandu wake mwijine hao komsa wadoja na diskuru zene mna hiyo wajoka diktaturi haina mrutodho mana ya heye serikali rongowe ya heye ani yake kontrol nezero ngweze serikali wambo kakarna kubali karna fenjao wajoka diktaturi wonsi juu hatu au wake diktatori wende so diktaturi wonsi juu hatu yeka ani wake mwendo wena mna hiyo garikubaliwa bwa komori wenge ngabo wandu kwa wajansu kana wadeye walapize ani izo si wasasarele wakana izo tinongo zilona maana wasiju bengo mradi hata bengo mrato hangwa mare hati izo tinongo zilona maana shanga muaminukane maana mriade yao kazi tumjibia ngwanzo ya mwezi wa jujibiwa wenge mimi ntibanu yo kamrado nifangile shaja au fenja ambaila ezinji za hangu misilwangala komanteri de amwano yabo kamru kufanya komanteri ngujofanya wale kaundu adunga we direct au wajuka huidunga waje wasome weshie ide hemruona shamimi mitikana wakati wakandunge komanteri yokailati zedira arumeza ni misabana wenge watukufu haufubi harumwe madaino kadani onese yokana shababi bani hangu ujuwao kana uishao sahaza tarehe uishie ujue uishie uone maana ya opoza uone faida ya opoza uone baada hapo ndio unika rakba ya mru maudu je ukeka upara umdunge yoka leo mru ja Sedasa na Sele Hashim mzee wa hatu ani hafanya zenu kwa hizo zikati tarehe wae juu na wenji wakana mwendo wakamwema za basi jusu na wao wakapa nsiju hatu leo je ruone waluone siasa hatu abahayo mdarenge mikro arede mwanya bwizi mdarenge mikro arede mwanya nyambwa yarenge mikro arede mwanya kafiri yarenge mikro ya mbejao wa wanadamu ikao maudu ngonzo wa romensi mmonao katemiji wiyo emiji hatu kwa tumetrizo wana wazaya emijile mbelea waze wa mji wazaze wa mji walembelea hawa jime hawambi jura warumwe miji hatu dela mdungo shokana yazenyo hakajala tsabantsukana leo omwendo ularumwe miji hatu neze tartibu mbizula mwe miji hatu kebala wazaze hatu walango uradhi hawa batu ngoradhi shanga zisedilo hao na wanru wa starabu na wanru kao wakomorua johansi za tomaya yoka kwa tina ila namna yoka wakena dawa ya urongozi wanadamu lika wanadamu rangu gewa jimaudu watawalie wanadamu shamwetsi mbili izijunda warume emiji hatu ula mwendo ula mweze media zinu kwa japaru udhukuru waone namna ya ushemeza jila mtuma mngwe rikena mwendo wa kibinadamu wa shikomori wa kisilamu shi wanadamu wanu watungwanza yezi wanadamu wanu wadiwaza ya ukanabaka waze wa hao yabo wakakontrol na ezizi njizaka yabo wagudu wakana mwendo mwema wakawachahe sharafu shahensi wakaneshe rumbi shahensi wakaanze nsi ya hatu wanadamu wao dasi wa warehemu abasayinu ukaalimlaha ilige na monge yabo wanu ikao wahenda shawa waono yoka ngela demori shemezeru ndemba msada waloteli jeke bonsi hatu babe seye woto jora ngwana kume habo wafanya haze galawi kabo ifai wandu wenji ye faida ni la tarehe rujuka wivumbuwaru mama mfukare waka wandu banu wakaure mali mama zali ye tunda dalivi faida daivi msomo dauvi rujuko kanu tarehe banu jeru sherehi harumwana damwana dau
Mwenyezi Mungu natsorauni wakomori mratsuoneze tabu yokabangabo tabu yabongela dhimori kubali risonziani rifuebwe rifenja uritooi wallahi ngajure jeni ngoni rahane namna rilio wakati rulonu hunu yokakartina mwendo wa madhamana wa kweli walone irumbi shahensi ya komori kabatsi dhamana ulobanu kabanu yelobo juu yo urandro rahane lo hotere mime mjojo kabo juni juje zidani yokabala fanya nai neniswaba la njajo shedanire kabati mwendo wokaruende dhamano lo kontrol mama zali yarongo mwendo mziro na taabu kaungu zibenushe wa komori ya zamba rauno kai mwanadamu wimro jaribadilisha ndongo gasi yabo ngaredele yao waonao kana Nairobi amedizo na hamba bushini waongo yabo jambo ka warengereo bonze jambo ka warengendro vibonze jambo ka warenge muhogo bonze wandu wa jihundu ngo warma yensi hao wandu benruo hila haila namne ka watia mweze spriza hao ya ukangela dhimu handani rilowe rilime ngao yabo imada hiyo akamchikoja ni shaliza sasa tukadhani ndio semfano yokaeze puwe muhimu hizo ratuparo na dhama na mzima ya ukange kontrol na lima mazali ya kaharuma barna maji ukavshemeza ya njaru mimiji yaone ukahunu amali swali hakaujua kama la fulani unumala hansanzi na la fulani unumala hamhogo mala fulani unumala handrovi karija poro na vama na mzima ya chomba leo zinu ya baunga si hata ya chokaruma mfano njia mwamjiabo ya ngalie runga manizo ya oneso kama udune kanaezi ngamjo jana mwendo fulani ngamjo jana tartibu fulani haina bavu fulani ngamjo kajao shamotibili waketsibanu alimamwazali wejao wadi alimamwazali ibenge mimi ngamonokana ikalima mwazali hado hanza Mwenyezi Mungu ado fanyezi yake franchima ngamjo ketsi atu ngarjo karuma problemu ijoka nziro ka umwendo ndaunu undo mwendo wa kisiasa ulo bana gasibanu karjoka na yewe ngomre katsonzinabi gasibanu suishi ayo shemeza hashemezwaze wa mji wa hema palashio upadonga rjo uja hashemeza ndugu fulani salamu anama mtukufu DJ Sai izonga mwanao kana wanadamu wanungobanu wambao mirongozi kao yani kama tsemta mzima paroshe leo kama nu risomo palashio wanoro wakosoma msirini vanu jau ani wakemreo neseba tartibu yokartozia mbabe malezimai ya junda warmwaenti shaka sivanu dola uso ilonezo kufuru josubuta hebanu ya boso mromde ya jemana jamde ya mbebanu ya safeo ya nzao udo mwendo lono ulobanu upande huo wanga mjuko uja shaka muhimu dukana madhamana mloko tronezinu Allah ngamwangali wao zinu tarehi jeluke sakaya zikati tarehe haba kada zisherehio wandu wakayao wakaurema yezi umwendu wakanuo nguo yabo nguo mrahafu nguo mwendu wa sheo atapakada baha garestehi wandu wao garirehemu wandu wao shasido kana leo wake wandu wa uma opoza shabo haini sawa juka uroha warume wandu wa jeni wafanye duskuru za kijeni wa densi wende mwonze wende wambezono masulaba mwanzo yezi shakwa japaro kana mwendo ukabaudu rikensi rifikiri ani riwaisheleye aurikenda nyora ya wandu wao yode mara juzi manazamba yokawambao sonko walandu wakana ekipu walandu warumishiha wakamfano harumweza nsi hao wanadamu wakana nyora ya ndwamanda wala washida wawahimilia hata wawaswilibala ebanu leo ngandwera dunge mfano wado ebanu leo ngarudora mbeka narchoju hari ritendeze mrumzima ba ekarubo msirini wandu wajamde imamukatsibala o wandu wakotsungwa mrukari tendesha tsindene mna iyo swala shabanu mranzo atende wandu wonganzo kenge na barnamaji yonganzo kenge mfano warungo zinjirizwe nao rijokana vanu leo wadumwa bari wanzo huruka wono vanu tsido kana wanzo huruka wono mraja kensi faransa yatsiwono huru hula shabale fasiria bala doka wanzo huruka wono izo ndeza jira mwensinu wafu wandu vanu hata wahimbi vanu waniensinu hata kwa jawona sho wana hao no wajuhu hao wajangwa nshiondo yonde zikwambwe kana wanzo huru kawono yonde lisi wasarele wao yasuru kana wanzo huru kawono mbarenga viaja kensi faransa yadoka tsina duskuru no ababungela dimori juhe vanungela dimo jau halafaka wala ulomo tiju harende ndi hafe ngujutsa waisha namna ila ibango ndi hafe hadana majidai
na richomtoa wobu jau yebwizi na kufuru na jau yonde mane kao zilangashi zaze kufuru zinu bengo mjoka na haki ngeta kabati mwanadamu jo mwaminini kaswa kumuri shatu karejazo ya utsovada abu eshikomori shatu karejazo ya mpulefushewo eshikomori shatu karejazo ya mwenza kufuru yoka wondo chuka mdunga fikire yae bengo ngawe na haki shango jono ne nafasi yao ujabo de haki ya suono masula dea shatsukana zefikira ujokana ngodeyo yoka wandu kwacho udunga bari huda wandu yende farika ikaungio banu harumasi wandu kaunga si control ani gasi control nanya si wanu na mdemu angalie yokarari yemrulu harumo pando hatunu yokaheba ya safihi mru direct jao jamais skarulo safi shan mdemu angalo lo control hatu ke jajo kiriba fanyisha tuskuru kakarjarandwa zinyama sizone sabanu yoka Mwenyezi Mungu mwinyumba mwanadamu yeka karadhi mwanadamu yarenge mru yani yarenge mru amrende nyama wendo mwanadamu urendo mru nyama daraja dai mwanadamu urengo mru mrende mbuzi mwanadamu urengo mru umrende nyama na sirambi ukana mtume sallallahu alaihi wasallam hakansiba hanu haono kafiri ya hafa yabaliwa wajuha wahibi wala muzisa za warende mtume uhimao na bona mtu kafiri habaga mtukuzo eshumbe sha Mwenyezi Mungu wa mtume sallallahu de kairu wa wanadamu kujomba mwanadamu yokaharinga wana plasi fulani hauwe jau haungo jide ukanga wana diplomu hauwe mbaba ho jau hauwe mji fulani haunga wana daraja fulani urenge mwanadamu umrende inyama yokaruende mwanadamu anzo wandu udunge haruma fikra yokarima udumjimrangensia hatu Mwenyezi Mungu atiparumnika niezi ibengena mkiabo mde hata na mkiabo mdilapiza hata sha Mwenyezi Mungu atiparumnika niezi oka leo mtona ezi izo mwambao mwanjema laho mwarenda duzi nyama mlapizo wanu bonezi ebenge Mwenyezi Mungu hosiku mtukufu wale waunu wanwatiparo kama dhamana hatu wahauliye omwendo muyo heba kaulu maziro shoka wake madhamana hatu Mwenyezi Mungu atiparowanika leongo mjikole waje mjona dhamana ende ngubabusiwa hauno mrugu mbabuso yabo lazima yajione lazima wala tambabusa we mwene mtiti lazima no kartuta madhamana namna hiyo ukabana to silamu huo baada mtume yalawa haina mru yakaunikiwa dhamana yabo hakaunu salam zuku wangu mtukufu masomasuri haina mru akaurengeye siabo akaurengwa wakati zengo hili zakani baada mtume Allah wakati hamru kongo jokana imani mruka uyora Mwenyezi Mungu basi wangalia warenga Abubakar Sidiki dengo ati paroza babanu yoka mtume bwe yalo mwade hakansi wanruende harumela yesha wakansi balangwa lindawo ya jatende bala ya swali zewanu wanungo bala wotipia baada mtume hajusori doja uhawangalia Abubakar ukatende Ubakari hatende bo ikamfano wakati wa hezi ile baya wandu wanzo wao ne mrujuka watendea wakaweshero kama nusonsi pia na Mwenyezi mtume ambapo Bakari alitendea wende lazimu bada halawa sha watina hiyo wa mtungu wa teno kai haka mrumramungu salamu mzee wangu mtukufu rengaregaya badabo hiyo mifano waja wakamtamrulona imani ani mrukoye na irumbi warenge Uthman bin Affan waja wakamtamru suja warenge Umar anu haina mrengwezi wanangalia wike karna ujuole orikena wanru wadharauo walona madharau watona hata barongo yokana ani walo harumela la kaulila ambao kozina hunyino ikejamba bahanu kawaja bahanu barunga bubomba kwezi hunyi kawajamba bahanu barunga mwana wende mwana mashawe mwizi kabijamba bahanu mradunga mbokana wende mwana mashawe we mrumshe yoke jamba bahanu yani kwezi na hunyi yoke jahamba bahanu wenge kamrugono kana leo mdo mwendo wa kufuru rijeride ridiwazo karikana wanru kama opoza nsinjua hatu wanru waseda sana sedashi mamenizo na babanu sedali kemali uenda hata dimisiona jamwe nsinu baseni saya uzisi warongo ambaheni namna na kaya nsinjua hangu na dimisione nsinjua hangu zozi baki nsinjua hangu sina ujua ujando penti yangu sheo kauna kafende na wantu kajaparo jaruma jumba la serikali hunu ya laniensi kajaparo la pizenti ya
wakana mahaba enzi seda sana seda hashim hende bonze South Africa ya nazila hataha wonsi jua tunjekana hotel rikena hotel njema ili itowe tabu zinji kao zikano wanadamu wandu kama upoza wa kweli wakafikira enzi na adabu na sharafu na hizo wanadamu wamenda wao Mwenyezi Mungu jua rehemu obanu walio jijeri parese wandu rendo mbio sina obana basaino yokamwetsimili warume wandu wadenzi wala pizenzi kufuru rikarmaze komentari zinu haina video ilo banu uchafu mtobiyambi mirongozi midziro yoka abwana damu wao duanzwali maudu wake kontrole hatu wake naiz Mwenyezi Mungu atsiparumnika niezi na mdeye hata na mlapize hata na mjeza malahoni hata shamru na duju ukana yeudeyo zinga zimangajo waeche yeulapizo malaho ya wandu bandu hizo kazi mangazo waeche ngabo wajokubali ngabo tujokubali ngabo wajenzi zwaze ncheya hizo mbona juenro nde telefoni ya mru kabati mru banu harumu wasafio banu yokango monoja harumu ekra yokawe mwana badu ngojora biotawe shomri kahore me utujumuane nae ekawe ngojo shinda bwe udesamba ba utujojo mwimisa umre maho dendro nondo yodelirulo banu nsuwana hata bafarke lo banu yokabongo ngo shangaziwa au ngo deziwa unaja kujombo afanye commentary wono mruko ani siswa baba kabatsimri ya jiumba shabanga bakati ko manadamu yojorarilwa hambokana njushie wono mruka ye mudu hana sherishinu na shikansi banu hasubuita hapa ngo nifanye commentary ya udaze surwa za hangu karadhi dela kwa kumuranu ngambo kanari haribanu irewa tsotse sherewe ani namne ka omwendo ikaw kono paro badili ensi komono dawo wakati kaza sherehe madhamana waze watu ikaundo akabanu wakama upoza wakabonsi watu wakaulitsa shaheri ngasi arumwensi inu ngarono Marine Le Pen gobangure manona Macron ngamona ukana yero habonse yetoke place ya Macron ka yehenda yotsaze entere za hensi hao shaka mnona ende bonzede ado safi ya rume wanru yani kanru mikro wakati wadoda ensi hahe yokaharibala ula suja wala watwania wala jau wala bangwanzo walo banu wadeziwa dunia juhe wadu watowoi halafu wanru wanu wajendu warenge ensi hatu hawakati kawo mwendo walonuo mwendo otovu adabu kana ujua riruma ni wandu vanensinu yatsotsi pia kana ujua runde dhamana mjusambuwa dhamana kawo ngoneyo dhamana wabonezi na wandu ikao tena woza nukozao kwa jojo hima banu warongowe raweja safi wandu wazewa hao raweja safi wandu wajomba hao raweja safi wandu wauma hao raweja safi kadha yani rahawe jabala kufuru harumese directors hao ibanu kafikuru kana baliza kufuru zilabu mri hamba balambra shindi mru kuja shinda mru yode telefona hao ngawe malaha weche hudeya ulapiza nwene sezemvu wakahuda mru hutengelo malandwaliyo ngojibia sizo kakuja komelo dazi daba shanga wehule ngawene telefona hude ya ulapiza hubanda hiyo yapo kwanzo ndende yapo njeme banu bangundo fanya direct we hamba mrunade ya lapize sha narijokana izo mvuza telefoni enjuru mrukujo parisa mru ya hunzo mhono bangama rukwata kwa na uwazo kanga simbanga gabandu koko nadu wazo kanga bo sharia mrione mru hema kauluma tiru mrakambiwa gejo chongeza mratsawe ya fepirizo shekamnuka na buteibala haumrega na shuma bala mrairu ya mrumilie ya mzimo mwenje izonga jujiri armeze directors izonga jujiri nge amonokana wotsindo mwendo yoka rirurithi riwishia yoka undo juba sawa ensi hatu salam wondo mwendo na kanganonese harumwala nduwaloma upoza wakatulonu hunu ni maupoze kao wakaba nsijo hatu wakane sheo wakane mahaba wakaurifikiria wakanze nsi hatu ijuse ye mihono ijuse shehitwa ike jansi bani hao Mwenyezi Mungu jore mwanze watu wao yajerekana haina ngozo nsipia Mwenyezi Mungu yena zemvuza unika ndushinzi yarnika wandu kao ngwaju ufikira ensi
ya jeliewe ikaundori msuteneo mgamni komuri mwinji na bahati na uoni Mwenyezi Mungu ajale wakause mwendo wa nyumbeni harume gouvernement juka huja yani ripalse waruko wajufikiria enti rifikirie enti risaidie ezafanyiwa ziundre daraja za haju yokekale onga buparenine za tulamala sharenje zensanu na kume na jau na kadana rugozi nji ikaunga jushinda maudu idule jifari nensi hatu ritawe harumanalo muko wa wanomba na heni na zidwa na kufuru na ziba salam watukufu tikandani nchemba baba na rumema dabili husu ila namna humendo hatu elulio harumwe miji hatu mimi ezinji zikaujaba nuna hambokana gela dhimwe miji rengeze dhamana shatse data tikansi tsielewa yukabano miji hatu wazewa hatu nwadzedza hatu watabi hao mwendo mwinji muyi kaungondo mwe miji hatu shakwatina shua wafanye wakati rulonu wa mbaba ndobi ya joshi darongoze mbu wakati rulonu wa unu mjomba ndobi ya joshi witende da honende ya rongoze mwana mshua hindo wakati nda uvirulonu wa unu mzaze hau mru hau mwana mru ya joshi witende ya mwana mshua yukana izo ambao jao ngarisongwadi sarma ila namna hii telefoni yinu ngariko banu batukufu ngammonao wantu wazalwa mijini wasubuto wajabanu warenge problem personaliza hao wajabanu wata direkte banu wasafi malaho harumu mji wa hao waone ya wabone ya wabezo ono maswila emiji yongyo yabo ngweshia zerongozila kazi wa wasulio nabo wajokana ani ijumkini shale da holila lijuele regeshononde wedwa pomdusha hitwa sha emiji wafanye emiji wajurukana holo tsovwa dabu no uzungu andrabo wanzo urumie kani haribanu uzungu andrabo wandu walonuo wanzo urumie wasafihi wandu wademala hoya wandu wala pize waze wa wandu wala pize damu za wandu bam rilo yabo rizona walo miji yabo wajoka leda holinu neleda holinu wenda renge telefona ka usafi leda holinu watata zilabu ngam abinukaza ngozoma zo watabishao shanga rjo nesa ila namna ukana rireveyedi ngohi baza ngozinga zirisao zilona nadamu waloban wafanya direkte ban watsoma rogo zamana shama nadamu ujojaba na te direkte yambeme shahahe yambezo dahoni hahe yasafihi wandu yaone wandu yambezo no masula wanadamu kwa Mwenyezi Mungu wabaze rohombi hamada wakati walojijibilia wandu wasafihi wao banu harmele bangwelilo mwanao kana rende mwendo harumenti hatu haina usikunga bajoma na mmebanu hajajone soka yemrumishe rijoke miji atungyo yabo waze watu ngo yabo gasibanu sujulana kabati mrutojo ke mwana mme woi mwana wadovi weyazalo mwana mme shatso ingutoreyo hawakati kao ani uo umma ikawa ukahangamiziwa wakati kao wakati wa hemitume izori kansi yabo garona waze ngo hizo narijoke mwana mme woi malani fulani bravo harma wa mji mtukufu wa kansoshela nai manza besebala wakama na hao ya jabanu mwana mme yakautorea bano la huwa ajirela mrumshe ne mwana mme umji wa huwa mbeka raili ngenda mo hata jayafe katina dura parota umdua harme mbude yaweka hafu yani na tilomro hawazi wa mahala kujomba kange na mo yatiparo fikiri zenzia zondana moya ya mbude ya hao wakaza ne babila shanga wenji ruonao kwa na ushinda ni umredahi membo kana rilaba mdu fulani ujohimade ya wandu wala winge ladhima rireje imbabi haruma Yesu ala yaheze komite aliswali ya kaziti haruma ya miji hatu serikali yukangara amino kabese ngarujubu nguzambabu tsovadabu ngarujubu nguzambabu la mwendo kaunganzo ufini hosi la muhatu yukanga mwaminu kana ze polisi municipalizino daboko gizo sambla gizo yabo katsina rongo shari fanye rongo za komite za kweli yokali swali ya kayao hafanya za komite za mji kaja paro fanya melange ya komite ya mitsamihuli yo wandu wa mitsamihuli ya komite yetsandra wandu wetsandra ya komite ya nsujini wa nsujini wao Henry ya timelange wajoja waka problem wandu wakayao Henry arenda naye komite koda mrenge na kena mvu na tikena mvu wambeho serikalini henda unduze hukuma za mlazimu ngamwaminukana etia hatu olionga si garanzori fanye tartibu yo karundeti undu wakati waladumuza komite za mjizi tilo ritile jaza namna yinu serikali
maisha huwa nadamu ngamjoka ya washindi wazaza hatu wababa hatu walembelea omwendo lono wana omwendo lona si harumwe miji hatu zenokanga zendo turo leo ngafikiru kama mzazi wa mwana yaona mwanae yajajiro kana inguji declaro ka emru mzade ya haruma rezo adozina zinakazitunzo tumbonanye na hizo homwendo rijo kana kabati shefa mjijo shida ya rongowe ya ndemndra mwishili kabati mbaba wa mjijo subitenda be mwana fulani ukajao na rehensi za komite za mji zitanganya ene serikali rejezo hususi ya watu numkonti no dini ya Kiislamu ya hatu adoka na baraka bakarna ujarike banuri kensirido kansire waza mawaziri na mawaziri ramba garanzori fanya mendeleo na maendeleo yala nganzo yafanyiwa wanadamu shaka twanza fanywa masera yaboli nganzo fanya wanadamu na mrirehe sirike wanadamu rangu gesa ila jerite menongonzi yani za mendeleo bakarna ujua rikena rambenga ranzori kejao rikena hoteli na bongaro na ukana haini ya ni twabili ndungu hoba no ambaye mimi na mme hatorea wakomoringo banu wafanya komanteri banu wa ulani makaulu amandi zona zitendo amandi zo wazono na nakomori banu simba paro mwambianu kana zango zote paro zifishia yo kabanu kabo zentizinu zemyo walweni zo duka haina mwana ujola warumati amade hatu hauntingirwa jina hanjamwe zentizinu hajideklaro kana yemrumshe na bale mrumme bahoni kwa sutu yaso kunjoni kwa haraka jeluka kabati mrujo shida mrene rungo yoka zinulu wa wazivoti wanzao ke rikopeye na sikarna ujua rikope mwendo amanda unu karna ujua leorike na luama ndiyo eti hatu ze dini yontima shagarele wao yoka ya fakri gari joka banule ze dini zinu mziona zeti zinu gona dini mbili nraru nne ongona haki eni mrake no huru ya wahahe shasi eti hatu dini nzima ya Kiislamu nzima yokarudwa na rugwa jideklara wena mnainu warua he warua kana mimi animrudwa na mwana mmeri joka oyali wa Muhammadi dengwe zirwa izo nizo kosore mwazo banu Mwenyezi Mungu jojalia owarireba uzana ngo izo ziwahunde wo mohao shadoka lewozo tobia izo wanugo yabugwa ziwona uja ukomsa se komite za mji serikali ya hatu karina uparo shidarike na mendeleo batina security je serikali ze komite za mji na zirejeziwa mpare miji wahansi wa waru makhsusu wakebazimandele jeshi la hatu hauwirilie miji hauwirilie sheo hauwirilie hususia wahansi ya hatu heni mraticho hambezo anzao heni mraticho rendezo anzao basi mesilamu karti radhi umwendo riwona ukanguo banu lewe mwana mkomori joka harenge media banu hademo haidaula hawade mze wa mji hawanja dahola wandu sheka leweze komite zongizo basi kujo wishibonze yambezo anzao shangwenda ze hukuma yokaka elisajure jarmanti ze hukuma zimlazimu shale karibu lena mlainu mrajabanu hada mbaba hada mzazamu banguti jatsi hati da mzaza sida mbaba sida mwana mshwa yaba serikali mkatija yaba karituka na tije kawaza watu jarwa pashe obana kwa zaza watu jarwa pashe obana kema la hori jarwa juma bana yaba karnuka nati najiga mji wao wijini wa hanyu mloba hanyu watu masoma dini mji wao mtume sallallahu alaihi wasallam haide hamwa mahaburi yende mazamoni basi hapo kaile dunia mwiso mahaburi ya jodo keka huwa lingilo banu basi ni kaburi bale nadi wala mri afahu haugangi wala mri afahu suda ngamona we yerohombi hala darwan ngafikiru kana mimi yejukoni kontre banu harohombi haupeu handalungu jolauda huni hatu rangu ukadwa labu mjiju dola huni hatu rangu yende namna rilio banu Mwenyezi Mungu nachojala kabanu leweze nyafati zinu zijiriyo ribalo zema itizino mngana mrehemu reni kana mihono mrafanyo na fikara ke telefona pare wala ndera zingimi ratsanga nyeba zima rudamba bala na bala kungasoma rangani bala wewe rangu utujojiba wala mdunge wala nswabili kutwanzo mmone mirongozi ya kirizi twabiyambi rohombi Zubizo ina hizo garjuzi badilije rizambe bakeza kumiteza mji warado juu wababano hale wekujuto katu uyenge mwanyanyu hojau mrulabwa
wekuju kansi utodunga mwenye hanzo msijini, wekuju tojuoka wewe roho yaho ndotokana wangamizwa na hemwe nyanyuho wamjiwa zijuwe uransi wa tranquili izoka jakaya wejulwa yokabanuka nsi hashengo shahoa na hemwe nyanyuho ujanzwa zihena mo bahukulwa bahirwa rumjiula kinyume ondo alwa bahirwa ba wabaloze roho mbizo wabalawe nsohole ondo anuko mjiwali waredo atukufu na balala nane mukongo nzo wangamizo owana hoa nyanya izo dizorizona bana rularumwe malaho yatu rularumwe miji yatu runezo tobia mbizo ne roho mbiyo eya mungarjoka rikewana damuje kamtsungwamba mtsukosha wanrobo kanangala dhimorike na vio rikena ja karika nada murangu gereka na vio karika nada na wanadamu rangu eni mrajikome angalo hao baba heni mradungwa no hao harohombi bibi tsuwa no kananga mjiko janjeno ne mrubana nfanya komentari mratsula bia tsofa minzima minaye biyongwa mihumjua miti mjimzima minaye miti mjimsana la masihu yande umya mina janaye shabana iziho zao dola amba hari mwenya nyuho haumla mjimzima baudu uyengo weda janza ufe maudu naboka tsakanya hao nguna mrehemu amina mnguna tekabala waporo na heri lekaulela la wajau dokangwa mbu mnguna jekemro la poro na heri shezilo muoni mdunge maudu vaho sindizorona wero hombi no peu ulova zomtume de hamba yokana kenoka mahaburi baili yakae yoka ekali nti husuda haumriangamiza mru harumwa o umma ujao ani harumwa ye dunia mwiso hiyo na inuruloniyo izopyanga monao kabati mrulo banu unjini wahanyu umru bahati yatsojore matsoja wadahuni hahe ya parsanratsa nuko tujibo mrula watujo jiba ufe hizo pia lazima zidukuru hizo bonamboka rifanyo ada bonamboka bomila kira direnso unafiki regeza ngozinu rinike serikali wa serikali mweleo kaka mna ujua leo mle sefere jao wanadamu walaneha mambo leo bakeze komiteza mji za kontrole o mwendo wa hemiji wadweja mnikaniza ngozila lazima yaure hukuma ya hunde rikewana damu geje rifanye maendeleo beyo de security ya kweli shati dokana longa na beyo security yokabo mrelebo pare juu ya dutunda jumjini shanga bwe security muhimu ya hula myeshi wa unafiki nezendrabo rulonu wa miji ya hatu yokaleonga mwanao mwana bulo mjini hasubitaja manata direct hadea dahola wama famia ya wanja emwenye mzazahe amdea hamsafi umjimre mekoti shema nada mamadola kamtone mrema mbonzo kabla sajo hamo wala katsi mwema mramadu wala lazimu mreme mbonzi mumfunge mumba serikalini okola simrulo mwema wala simrulo sawa manadamu ujobanu hata direct hausafi famia hausafi wanyanya hauonea haubonezi manadamu amadola ujo taumkoba yatemilingo yankaba haribala nguru wango no moro nango no tida hubi yone mram salimu manadamu ko ani gena mwendo ikawa mwendo ula mwendo ko isoko lazima rupia wa mlani nizo pia lazima zirengwa hukuma zirengwa za hatua hizo za hemiji emiji kamna subutimwe dabuma mrongozi kamna subutimwe de hula mwambe jao shana mhenzi waroke na komite harumwa wo mji wa uvirili ya wanzu wafanyo tovu adabu wanzu wapoze wao sheo wanzu wamenyema laho wanzu wangamize miji wanzu wangamizeze famii wanzu watanduze krisi wanadamu amanda wao mdotunda mirongoza mandiyo sheni mdachojama na range telefoni hasafihi wanu hambezo anzao riwono wenji wakabanu wade serikali mwabo haringa diktatori komori wakabanu wade serikali inu wala pisa wajundo komori hata direct wazifanya wajoka diktatori wanadamu wahansiwa tranquili wajoka ngo pirizo na rirensi ya ferukana wei mwanama mumjua wei mwanamsha waibari yorongoza mru wa serikali darikera dhiribadili jokangena mwendo mui wakichamfu ucho wakidini ucho wakisilamu wanadamu wamenda wao wakeze pirizo makususu za wanadamu wao wanoshirisikitishao dabolekao ngari wanao kana baadhi ya wakatinga ronao mafoto ya tulwa ubanu ya hewe magubani hatu rijohanza
leo rende balaje tunzu wafanyaze nyumba mahususu za mrumisha ufungwa za mrume ufungwa kanga monao ka banu omwendo rende banu hale ridweshio kana hari banu hashatoni mwanadamu mimi hakika umezetoni wanadamu wao wabenu hangarwa nao hale rudamba karba hashatoni mwanadamu hata yonja msirini wandu wabangarwa nao mazetoni wanadamu yokangojona mru gena tasubihi jao na balawla do tsonge do tomro do to fitina do lohunu wambo jao mazetoni wanadamu ongari wenshio bana nge yabo ibana Mwenyezi Mungu akaba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tiriko zinji Mwenyezi Mungu kana ushanje kaumu rareje shanje zenafisa moza hatu zeniyambi yukaba ngojojo ukabanu uone mwanama hasano gosatweri mwanama hasano gosatweri yofanya balo rohoni mrongovu wao yode maana kama Mwenyezi Mungu kana man yurdi lillahi bi khaira yufaqihu fi din imri Mwenyezi Mungu ya manziza heri bahiyordi hamtiyar medini zonga si banu mnarumo nafiki mnambe jao zenongozo pia mwanadamu azifanyao yeroho ila Mwenyezi Mungu de uono ukanga rona wandu wengi wakaujuedi ni nyumeni enamna walio wanaina no kumrazijo nyumeni kale utijasi somo gari sijabanu tundo permi maudu basa mjo kavantara mjo sisodogo heni banu njovira ndo fatatibu ne heze miziki yani wandu ni ona hauni heze Qur'ani ne kawa ne forsa mri anangalie yatono kabala tibala gari bedeli mru ajwa dini nyumeni mru ajwa dini nyumeni yakashindwe lewaza conditions kana leonga mimruwa wa dini tibai nende bana mwanao kana wandu wengi kama parusukana balola rio swali swala zote pia haribalora Mwenyezi Mungu nono tungotomani hula haribala wejao hazao kalia okaende olajo dini nyumeni hayelewa nyumeni shadi mrielewa yedini yenu yajo Mwenyezi Mungu we ujuokana kena ujua na benga tinjoha Mwenyezi Mungu aba ngamdungo makaulu mema yokandunge darsa nidunge swala nisome nikene ne hazi ya shetani ndo kana rohombi na usafihi wangu na Mwenyezi Mungu anengabo hadithi ya mtumbuka tabasama kafi wajhi aika sadaka otone mwanya nyu hodeja mducho furahi yo sadaka ujodaone mtu hatajola warumwa dhuhuri bana haubala yeye wabubala mru wadini shato jumbo na bala yefundu la wae hawe mzazo la wae hawe mbabe la wae wa uso wa hahe kairi mvua ya mbenye ya zinja juko siha rahano uso wa hae lumonao harwala mdu juko do Mwenyezi Mungu Allah hano mwanadamu kama nao ndio kama upibilie banu mahaburi menji banu enamna rwadzi wao ni upibilie banu rodona ubanu mwanadamu ndio atilwa bahari bala wandu kazo baula wandu mizele kafulila wamrensi bala waeche karikaradhi odokar baraka baba Mwenyezi Mungu eti mjomba hatu Mwenyezi Mungu eti familia hatu karikaradhi naratibo umwendo amanda unu mwendo chokaba Canada mwajensu kahazao takrizi yahazia hao umanisa yahazia hao jao shabo bala hajajua Mwenyezi Mungu yobarikisha sheru watu Sheikh Jibril yokajaba no basa inu watu wenje jamdungwa bangoele wao silamu shangoele wao hodi ngoni yoka wasilamu wako eli de roho rangu silokana wimi huswali swala nsanu za usiku de roho ya hahorangu yongiweje wanadamu kwa wanadamu deja wondo akojua wanadamu mwendo hai Nasa berabo kana kondo tengweni bala one mbala yafanyiha yaroje masikini kabala wanadamu kwa tujua wanadamu kwa joe roho yao wanadamu kwa jua uzo timbao wenge yabo unafiki kala le umrajia afoke paromana na mru wakaba nakajao karkara wanadamu bamuka tujihad mrugu jihada ushakatsuada wanadamu yokamnyezi Mungu ndo uwo nzilo rohoni lazima jirongoze umwendo rulono unubana kanga mwana wajuko haba nwa masera wambezo no man murugujo hamba shanga rujoka zinuri zamba zingare zamba uripo Mwenyezi Mungu yoko wazaza hatu wababa hatu ya mijile mewa hatobi ambizulwa mwe miji husuza telefoni zatu zinu ne umu mreda ya nzwa presenda ya jirende mrumzade shabo mruo ani ngurro kilo hajaba na tamizi kiazaza haribala kuritoha mgotondo bihamu
wemrunda boka umrume sabu shaitwa neze ndevu wezi heao yokaribala kuritohamu na mwambe hata na mwambe yengo edo beju kamba tambe hata ndi kongo jo ufa maudu kelke songo jo ufa kabatina mno juko joeze jibula sasa ulite putuna sukari banu au putuna shingo hata kakuna kahufa gojo ufa warugo jo kawe mwanamme kutujua maudu hifa o mwiswa gojo kamrindini gojo kauhambuzi gojo kauhambwa zo mizibaki zo siri za Mwenyezi Mungu peke banu mdukatsu hada wanadamu gotoji hada wawe zo mijina rwale mbeleya wene mrahe banu yatie directe banu yakensi banu wakandwa mijini banu wakeshahidi wa mashuhudu wawende mrungu hebanu ngudwe familia wisafihi gunjomalaho ya wandu banga fikiro kabanu wanadamu wala kwa jojoro ngashono nde haumra ya hausi wa balashuma ya njila mroda ni mtashuma marumoni shawandu wadaza hizo lazima rugamandi zo miji mregeze hukuma za lazimu wakeze komiteza mji wanadamu abada wao wandu wasawa juhamo wafungwa mbonzi wabeho serikalini wadafanya maha waelewa ikabala ilaye rohongi onku hanae yo joibona irede hanu hontiti au irede haroho ya sawa ikage mjufumo wadakaiho ka ngabo darumese ili mudunia ikarungwa ngo misohafu mkelentsize ya rijimwa na damu sho mwe bari kweze hukuma za heze komite za miji baide jutsongeza kiona damu malaho watu katina maana heze telefoni za tuzi wazaze wenjibanu wa tabihoze roho heze telefoni za tuzi ngabo siri njao banu he siasa arabe siasa remana roho shanga bukongo wajo banu haina mrongoza daho wajungwa zitobanu wanje ndugo za wandu za prive wanje ndugo za wandu personnel wamba banu ngo jionu kama ngo wandu hamba banu ngo na mvu wanade mungu banu ngo nafasi hao uenzaze rohombi hamandao wodu akatwa shanga rondo wao wafajuze komanteri hakika na uimili wandu wao uenzaze rohombi hamandao ngoba zupia mijinga mwenao kamtsuranga hukuma lazima we miji hatu bakeze rejeza komite serikali ya Komori garendao ngarabino kala invesime kama tujojiri maude serikali yenwe kanti na reproche marahia na rijarumwe miji de miji lemewa eshaosha miji ishilawa emiji sambalia emiji menye wababa wenji kwa fakirisi longa mwishawo wafatutilwa rijuhari ngama koti ala rambi yorende neze juba neri milebala rikansa mweziri harika rondo mazihoni na rondo tunda wandu wanu wafau henry longa bajo corona ngaba jao kolera karengoze mezuri ukama nele disikana wade unuzidi ngarjuze mashuri eza baro chorgaze mezuri za heze ze baiti za hafula za makaulu ya lomijini lazima rapproche maraia wahencho za komite za miji wakebazima wafanya hazi bazima na serikali mjemuona kanga mnujo bala shononde yanje mjini hapo mrusha itwa mjemuona kama kujorenga telefoni ya de famia hebana mjone kama kujorenga telefoni ya de dahola mjibana kama ujojo akayerongoe komitege jumu mileva la direct ujojo kana ya kumjini ulanga zo bala shononde de hapo mru sheitwa she komitenge mjini ulangezunguli yao wajo msi hombe ho serikalini narkera dirumeshe rumbi risikineti rangaleza kaya narchone ngendrongo nzima yo ba harume programu yali mze watu aliswali Mwenyezi Mungu ajomrehemu kakartsurenga ukana wazi watu akojo abotasi eni mrenda harume nyungwa dziwa ye hinwa bala ye kurangenda hazini narirensi hizo narchorenga komite ikenza mwemiji rejeze sheo shemiji hatu rejeze ila namna emiji hatu akabe emiji hatu ngejendao kena ukirene mnairu yukeni mratsoka kilo yajirede mjomba yajirede shefu yajirede muhu rikensa mwemiji yemijongo na wandu wangabe walona wajirede zitwa za kilo wajirede kana woto vadabu wako joshida wa merongo hizo ze komite hizo wajoshida wa wazingare wabeho serikarini welewe karensi rachojunda vagau ni bari kujonda ronga zimru wa serikali abagena nafasi ujonga telefoni ya doda wandu sinene mnayo rikera dirkirba nsinga ngamiao nsinga ngamiao na rengeze hatu za lazimu miji hatu mazefa miji ngamjokana kamnusu butimwe dahoni marogoze mru kamujorenga mare amoleni maji na mkenzi wakeze komite mreje serikali dema kenzi mfanya hazi ngine serikali
nimra tutofanye zwanzao nimra tutoambezwa nzao nimra turenga mikro ambezwa nzao sinene mna hiyo wanda ukana baraka kakweli ngama nzuri kenansi kena sheo nimra stahema nyanya sinene mna hiyo shabu kabona mina hanywa draji ya mtu jona he ni dem ni mwenye mzaza hangu nondo ba zihise ni mlahu we ni mrwari ni mrani mrutsiru ba wamjimke balamdo jivyo weka mwishozo amba jana hambari mwenye mzaza he jao wanyanyao jao basi balamdo jijibilia kumsa sha yabo maudu kamjorudu mjo mregezeleso mzitongole mbaluna fikiula nje mketsimba ba mbuna mrehemu ukaweza dunga hao dukazubilo dana tulashononde dukaba ya perswantiana rwambuda dukaya remele supply ngo nomra renge yarenge gongwe mresho ndono mtimizi ehezo ngamjamba bala shirati rola yahudi shazila zakambishia mwazieshi mzijuao bala bahi bongena rejeze kumetuza mji ristehilane elimra stehema nyanya reaminukare nsiza rohombi babanu gabo wanru alekezo kana hamu hayati wao wakensi duniani banu wadweli sawanru nofaza wanru sideliyo Mwenyezi Mungu wetu wahanyu Mwenyezi Mungu wetu mjomba hanyu ngamrumiolu haiyo ukanga mrongozo wanru kwa juju akanga mwarongozo wabadili sidekalimu so kadwanrano emiji atuna mrekeza hukuma za lazimu na mrekeza hukuma za lazimu wakeza kumiteza mji ijokane rohombi haya keniyo shakanga bukumite ya mji ujokane limiti za kwenda nafikanga mtugene rohombi ya hahe ya kwenda ni hahe kene rohombi ya fayo shakanu chubale upe waha jaru milwa roti pia ya balowa de wajaru waziwa roti pia tileli wengi abo watu kufa komori mratu ya dahaju mruha jaha haba hatuanza babulwa mraja hanja mala hatulati mrahu njie shabotoloke limiti yangu izia yabo karodao mwendorulonu wobanu kasina karamboga sinanti karitsa na damu gerije rudamba kanzori kenaja kanzori ladimuri kiwana damu rangu gerije rudamba ladimuri tsahijao mijatu yangamia na banu eni mruta walo mrungu tawalo miji eni mruta tawalo mrungu tawalo na damu watukufu wa Komori na ubeheme sajinu usomwe serikali ya hatu Mwenyezi Mungu jalia levensi mebatike bala bale jimbo atukojorungwa kulabu shaki kata narkensi rengemezuri mbili muhimu rangalie dunia heli liyo rangalie surtout de majirani wa hatu Nairobi Bushini mwana heli walio yoka wandu wao ngo yabo ngamona ukana jambe ukana warengereo bonze hawarengendro vibonze hawarenge mhogo bonze wafanya taratibu ajisere hata imbendu ya hau ya hula ikebonsi juu ladimo maudu serikali yone kansi rifanye taratibu ukaledi mala hatulikela kweli likena surwaya mwana mkomori yake suruka ngujona mbendu yale ulozi wa hatu burulo bala rifanye taratibu yoke mwana mkomori ngujondere yale wengeka bababulo taratibu zokana wani kwa wanruwe dhamana itike ani wanru alona zila maksusu za hao kana ze prive ukangwa lela unku yambali sheke serikali ngejushinda tena ya ukabakele tama wakaye zenkuza serikali ukana leo yelone makdo au yelona kefsea au yelone hoteli hae au restaurant ngujabalaja ya ulenku ya serikali yani ekonomia tu kensi wensi juu babu ngaminukana wese ungarju ukaya wanadamu wesa hiyo eni mwana mapesa ngajo circular kenro mrajo kanabo kabatu joju ko ye harali jana shabala dimende hulu mhogo la dima ule ndrovi la dima ule shereo risikineti ya tuningo hirike habande ze projet kawo zitilwa Mwenyezi Mungu ajalie la pitali inshallah irifa isonsi pia bora saraiona ze pareza tilwa za tutilwa Mwenyezi Mungu ajalie yamnikane taufiki mzitimize kama wapenze Mwenyezi Mungu ajalie wanakomori wakene mahaba ya hinsi hatu banga monokana garitawao haku yokanongozi njika rya kaziona juzi bansi zamba za hemi sihiri yokamono kaza tobia raparozona babahano yokamisiri ya hatu su ya juma rudo na ruwe baya magagaga magaya na zila sione sasa danger juzi bano yoka usiku wa juma ule siku muhimu ula monti ilande deidi ya mfumo ya hebe silamu kadwa vili rihana wakati aruma usiku wa juma unu yoka waha satiri ijaba yoka manadamu yojomba duwa Mwenyezi Mungu hamnika zila zanzao wizo wahitalifiana
Imamu Shafi uhone sokana yedua hiyo baina ya he hatibu yalo mimbarini harumweze hutuba mbili zila ekaujihudu ngwedainishizo omba ze dua zao Mwenyezi Mungu azokubalia ngabone sokana baada he juma, yani baada juma ya hisa undabala swiri wakati ula mrujo omba dua Mwenyezi Mungu akubala mru usikula uonru wakaudora Mwenyezi Mungu wakaudoka na uhara yokaye juma yejuma ndo siku ya dunia hisao wakaweni mraka nabii arende njema ya swali afanye rongo njema wakauna uhara yokaholiwa ramba ijuma ndabo dunia jukauhisa wanadamu wakana uhara wakati huu, yani tu ya juma nusiku muhimu yokana izoti mgona parozi yenshi mwana waba wanatu ukanti weleziwa ebanu juma usiku wa juma unusuku indini unusuku kadha unuja usharijundukana leo ni mtu afanyezwa nzao na izoti pia bge watukufu de made abili serikali na taratibu za komite za miji zifanye hazi bazimane serikali heni mndu atufanye zwanzao heni mndu atutsobezwa nzao baga mwana wansi hatu gerele hao watu fakomori heni namna na njia banu kamjua ukana bengo mdacho jabanu hombe anrudua bengo mdacho jabanu hata shanru kheri tujona ndo hebanu wamde wamfanye komentari wamlapize wambezo no masulaha zidi ya sheikh batibatabu shamcho jodore jeza alhamdulillah ngamwaminu kanze mbizahatu kamtsongori dimwe zirenga mwerenga zembi zahanyu zinjema zahanyu mwerinika zidi ya she babiyonge jona aranjeno ronro okami mwanadamu njaja bana nadamu njala piza mndu utso haba no nifanya commentary ya hunda bure haufanya direct ya hunda bure uhangwa mare hunta bure unienge wetside waniumba wetside wajana mi duniani yabanga mwaminukana zenji zahangu ngazi hangari yao bumana damu zinjema zahaho ngazi nangari yao mimi Muhammadi wa Hamadambai watu fakumon garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alimze alimze Hamadi Faisal Mwenyezi Mungu alikubanuliyo ngao mnono raure fami yao ngi garjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.